Ekonomska kriza drma sveta. Iz najuglednijih svetskih restorana dolaze vesti da su zbog nestašice hrane smanjene porcije, te se tako, na primjer, za dekoracije ne koristi više list zelene salate, već se stavlja list kupusa jer je jeftiniji. Šta se dešava u Srbiji? Da li će se ovaj trend preliti u naše restorane ili to ipak nije slučaj? U narednim minutima pričamo sa našim stalnim gostom, Bojanom Stanimirovićem Kuvar. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, Marijana. Je li ovo tebi iznenadilo na neki način? Evo da samo navedem neke. Kaže, u Velikoj Britaniji McDonald's je morao da racionalizuje potrošnju paradajza koristeći jednu krišku umjesto dve. Singapurski KFC su navodno zamenili pomfrit za vafle. Je li to uobičajen scenario kada imamo krizu kakvu imamo sada svuda u svetu? Da, pa jeste uobičajeni scenarij, ali moram ovdje odmah da dodam, odnosno da prokomentarišem tu zelenu salatu. To je već izazov ako neko od vrhunskih restorana dekoriše ručak odnosno obrok sa zelenom salatom, a sad tek sa kupusom već će biti onako problem. Ali moram da kažem da situacija nije baš najbolja, naročito za ugostitelje u prethodne 3 godine, od kad je i počela kriza sa koronom i sve, i kada su ugostitelji najviše, moram da kažem, trpili ste neke branše i naročito restorani, i nije lako. Ja sam sam ugostitelj i znam kako se nositi sa time, odnosno znam da je teško da se nosim sa time. Ono što je sada izazov vjerovatno za strane kolege iz Zapad, oni su uvijek navikli da im je sve lako bilo dostupno, i namirnice i sve ostalo, ali mislim da će morati malo i oni da se snalaze kao što smo mi prethodnih godina. Naši ljudi su ovdje onako mudri, znaju šta i kako da ugode i naprave gostu. Kako će to biti preko, nisam baš siguran. Kakva je situacija onda kod nas? Eto, ti kažeš, naš čovjek zna kako da to nadomesti, a da potrošač ni ne primeti. Pa da, recimo sad postoji tu neke 3 načina, dakle, rješenja. Dakle, kada dođe do nestašice neke namirnice, postoji 3 načina. Jedna je od tih da tu namirnicu skroz izbacite iz vašeg jelovnika. To opet nije popularno. To je baš radikalno. Tako. Druga stvar je da smanjite udio te namirnice u tom meniju jelu koje koristimo. Ali to obično mi primetimo. Tako je. I treća nepopularna također mjera jeste da povećamo cijenu spram linearno kako je porasla cijena namirnice. Onda mi više ne dolazimo. I sad kako tu napraviti neku mudru filozofiju i veliki je izazov. Ono što želim da naglasim, da nije samo u pitanju, ajde kažemo, nedostatak neke namirnice. Naprimjer, sada čuo sam malo prije pomfrit. Primijetit ćete sada, evo sad, Marijana, ako neko se od vas hrani u nekim tako malo brzim restoranima, i onako, ali gdje vam donesu na tanjir hranu, vidjet ćete da često pomfrita nema. Ili vam nude nešto potpuno drugo. Što je, recimo, jako pozitivna stvar. Umjesto pomfrita staju grilovano povrće. Ali nije stvar u nedostatku krompira. Dakle, već je, recimo, odnosno alat za spremanje krompira poskupio. Naprimjer, ulje. Dakle, palmino ulje prethodne 3 godine poskupilo 2 do 3 puta. I onda ovom gostitelju zna, ukoliko mora da danas ispeče bar 300-400 porcija pomfrita, znači da potroši jako mnogo ulja i morat će povećati cijenu cijelog obroka, onda on nudi, recimo, ovo je pozitivna stvar, grilovano povrće koje je zdravo i uvijek je bolje pojesti nego recimo nekog deep fry povrće poput krompira. Tako da, recimo, to su neke situacije gdje ćete vi sada odmah na licu mjesta sada primijetiti gdje se nešto mijenja. Također, na dostavama ćete primijetiti da su uvijek manje porcije bude, jer je i tu... To ja jesam primijetila. Da, dostavama... Ali sam mislila da je samo tog trenutka tako, kada smo naručali. Sam mislila da je baš... Obično bude i takva neka stvar. I kažem, ili ćete primijetiti da su cijene dosta više. I to je jedan od izazova i neka naša realnost. I moram da kažem, nažalost, restorani će kroz neko buduće vrijeme vjerovatno postati samo luksuz. Dakle, kao što smo čitali i slušali šta rade na zapadu ljudi, dakle, da ode se u restoran jednom mjesečno, neko kod nas svaki dan. Nažalost, bojim se samo da to ne utiče na naše, ajde kažemo, neke poslovne aktivnosti, jer ljudi često dogovaraju poslovi i biznise kod nas u restoranima i kafanama, ali opet ja kažem, naši ljudi su onako poprilično mudri, nađu uvijek neko rješenje i sa zamjenama, a i onako i kroz neke
cijene pomalo povećava i naš čovjek otprilike i razumije sada kada se desi, jer evo, pođemo od sebe, kada su u pitanju cijene, povećanje cijena, kada sam ja to morao da uradim, jednostavno smo razgovarali sa klijentima, objasnili zbog čega je to tako, da je jednostavno ne možemo da funkcionišemo. Ako im se sviđa naša hrana, jednostavno i mi plaćamo skuplje nabavku, mora i izlazna cijena da bude skuplja. Ima li razumevanja kod potrošača? Pa moram da kažem, nekad ima. Je li se smanjio? Pa jeste. Smanjila dobit? Pa moram da kažem, možda ne samo iz tog razloga, ali ima razumijevanja. Dakle, vjerni potrošač je uvijek vjerni potrošač i on voli da kupi kod vas i da jede vašu hranu, ali definitivno cijene su u ugostiteljstvu, što se tiče restorana i hrane, morale da idu gore i to ljudi neki razumiju. Ono što isto povećava cijenu, moram isto da dodam, kada sam pomenuo malo prije ulje, isto tako povećanje hrane utiču i radnici. Dakle, to je također veliki izazov u ugostiteljstvu i veliki problem kojim treba da se svi pozabavimo. Da li si ti primetio? To je izuzetno važna tema. Kažu da je nemoguće naći radnika. To nisam primetio, to sam jako osjetio na svojoj koži. Jako je teško. Šta je sada suština? Kada fali tako ljudi, nije samo suština u tome ja ću da dovedem novog radnika koji će vas spremiti to jelo, nego taj radnik kada zna da sutra, bukvalno sutra, sad može da skine kecelju i sutra zakuca na vrata drugog restorana, će dobiti posao, vrlo omogućava, ajde kažemo onome ko ne želi da radi, laku priču da mijenja restorane, prolazi, ide u inostranstvo, malo vrati se i praktično nekad ugostitelji rade i po principu ucijene koliko košta tvoj posao, evo izvoli, plaćam ti, samo da mogu da radim, jer je veliki izazov. U tom smislu prilično nestabilno. Apsolutno nestabilno. Jedna ohrabrujuća stvar, recimo u Novom Sadu, znam, vjerujem da to imaju u Beogradu, jako puno profesionalnih, hajde tako da kažem, kuvara, pomoćnih kuvara dolazi iz inostranstva, često sa Kube, Šrilanke i to je recimo jedan možda od tema koju možete obraditi i jako veliki broj ljudi je u Novom Sadu koji radi taj posao i čini mi se radi to na odgovoran način. Sada koliko će to potrebati, da li je to rešenje dugoročno, nisam siguran, ali treba se time pozabaviti. Da, tek ćemo da vidimo kako će to u budućnosti da funkcioniše. Kada si malo čas spomenuo pomfrit i to palmino ulje, da li to znači, Bojana, da ćemo možda sada jesti u pojedinim restoranima i lošiju hranu? U smislu da se ulje neće baš iz razloga zato što je skupo menjati duži vremenski period, da će se pržiti u tom istom ulju, pa čak i mesecima. Kako mi sada da to znamo? Sjajno si to primijetila. Tako je. Nažalost, baš iz tog razloga ćemo biti prinuđeni da jedemo tu hranu, ali opet... Mislim, nismo prinuđeni. To je stvar izbora. Da, naš izbor. Sad sam upravo htio da kažem. Možemo da izaberemo. Ne želimo to da jedemo, takvu vrstu hrane. I moram da kažem da restorani zaista koji vode računa, dakle, o svojim klijentima, o svojim kupcima će to da rade kako treba. Dakle, mijenjat će ulje. Oni koji ne vode i koji su spremni da, kažem, to ulje ne mijenjaju svakodnevno, već mjesecima koriste isto, to rade, nažalost, i sada. Tako da, jedan pametan izbor pravog ugostitelja, prave hrane, domaćinske hrane, mislim da će da bude dobar način. Kažem, nije ovo nešto što će nas puno da pogodi. Kod nas su generalno uvijek porcije bile ogromne u našim restoranima. Onako domaćinski. Da, i ja sam često bio, baš sam pričao prošle godine, ja sam bio ambasador jedne dobre kampanje Spasimo hranu, gdje zaista mi jako puno hrane i bacamo. I ne kažem da nedostatak treba da nas natjera da sad mi budemo onako da jedemo manje. Da nas odvede u drugu krajinu. Tako je, da jedemo manje, ali sigurno da povedemo malo više računa o hrani. Kažem, kad smo preživjeli čokoladu od 100 grama spuštenu na 80 grama i od 300 grama na 250, mislim da ćemo se snaći. To je isto bilo dobro. Pa evo, za nekoga da, neko ne, ali sjetit ćeš se kako je to bilo onako jedno zbunjujuće situacije. Najvažnije je ugao gledanja na samu situaciju. Za kraj, dakle, Bojana, kad primetimo list kupusa, da znamo koliko je sati. Kad primetimo list zelene salate, a da na njoj nema bar kašika urnebesa i 1-2 kilograma miješanog mesa, znamo da je problem. A ako u velikom restoranu, dobrom restoranu primetimo to, moramo izaći nazad. Kažu kolege, mi gledamo u roštilj, tako da kupus i salatu ni ne primetimo. Tako je. Onda je to pravo rješenje. Kažem ja, ugao gledanja. Hvala Bojane na izdvojenom vremenu. Uvijek mi je zadovoljstvo. Također.